Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko abarwanyi batwirwaneho bamaze kwisubiza agace ka Puwezero. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 4. Igisirikare cya Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi bagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Puwezero. Ariko abarwanyi batwirwaneho barwanye urugamba rukomeye cyane. Kugeza ubu turi ko turavugana, abarwanyi batwirwaneho barimo kugenzura mu buryo bwuzuye agace ka Puwezero. Nyuma y'iminsi igera kuri 4 imirwano irimo kubica bigacika mu gace ka Puwezero, abasirikare ba Kongo barimo kwigamba ko bamaze kugacakira, ndetse igisirikare cya Kongo kikaba kigamba ko cyamaze gufata agace ka Minembwe. Ndabamenyesha ko imirwano ikomeye cyane imaze gusiga abarwanyi batwirwaneho barimo kugenzura agace ka Puwezero. Ndasubiramwo, abarwanyi batwirwaneho barimo kugenzura agace ka Puwezero. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yaguyemo abasirikare benshi cyane ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Habaye imirwano ikomeye cyane. Lokalite ya Puwezero yisasiye abarundi benshi. Mu gace ka Puwezero abasirikare benshi ba Kongo basizemo agatwe kabo. Intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barwanye urugamba rukomeye cyane. Sosiyete sivile muri kariya gace ndetse n'igisirikare cya FARDC bose baremeza ko twirwaneho yamaze kwisubiza agace ka Puwezero mu buryo bwuzuye. Kuva ku igenekerezo rya mbere uku kwezi kwa kabiri hari imirwano ikomeye cyane yari irimo kubera mu Minembwe. Ni imirwano yatangijwe n'igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe akemeza yuko abamayimayi nabo bagiye bafasha FARDC n'abarundi. Imihana myinshi y'abanyamurenge yaratwitswe. Agace ka Puwezero kabereyemo imirwano ikomeye. Ku igenekerezo rya mbere igisirikare cya Kongo kigambye ko cyafashe agace ka Puwezero. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 3 igisirikare cya Kongo cyari kirimo kwigamba ko cyamaze gufata lokalite ya Minembwe, ndetse igisirikare cya Kongo kikaba cyavugaga yuko kivuganye abarwanyi benshi cyane ba Generali Makenga. Nyamara ntabwo ariko ibintu byagenze. FARDC kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 4 yabonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 4 abarwanyi batwirwaneho ndetse n'intare za Sarambwe bahondaguye FARDC n'abarundi mu buryo bukomeye. Imirwano ikomeye cyane yabereye muri lokalite ya Puwezero. Kano ni agace gakomeye cyane muri teritwari ya Fizi. Umuntu urimo kugenzura agace ka Puwezero barimo kugenzura inzira zose zerekeza mu majyepfo ya Fizi. Barimo kugenzura inzira zerekeza muri Baraka, ndetse abarimo kugenzura imisozi miremire yose yo muri kiriya gice cya teritwari ya Fizi. Igisirikare cya Kongo n'abarundi bashyizemo imbaraga zikomeye cyane ngo bagenzure kano gace.
nibyo rwose ku igenekerezo rya mbere FARDC yabashije gufata agace ka Puwezero, yarakagenzuye, ariko kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya kane abarwanyi batwirwaneho bagabye ibindi bitero ndetse basubiza inyuma ibitero byose by'abarundi na FARDC. Amakuru ya nyuma kandi yizewe aremeza ko abarwanyi batwirwaneho barimo kugenzura kano gace ka Puwezero nyuma yo kuhirukana abarundi na FARDC. Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu Minembwe, amakuru yizewe aremeza ko abasirikare b'u Burundi barenga 240 baguye ku rubuga rw'intambara. Ndasubiramwo, muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye muri Puwezero, abasirikare b'u Burundi barenga 240 bitaye kuri Songoye. Intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho babashahuye mu buryo bukomeye. Muri iyi mirwano kandi amakuru yizewe aremeza ko abasirikare ba Kongo babarirwa mu majana nabo baguye ku rubuga rw'intambara. Muri iyi mirwano intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barigamba ko bacakiye amatekwa abasirikare benshi cyane ba Kongo. Amakuru kandi akemeza yuko hari abasirikare b'u Burundi barenga 30 intare za Sarambwe zacakiye amatekwa. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 30 intare za Sarambwe zabacakiye amatekwa. Ni mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka teritwari ya Fizi, ni muri lokalite ya Puwezero. Sagasesheshwa rumuri rero intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho nibo barimo kugenzura kano gace ka Puwezero. Intare za Sarambwe n'abarwanyi batwirwaneho barimo kubyina intsinzi ikomeye cyane nyuma yo guhondagura abasirikare ba Kongo, abarundi ndetse n'abamayimayi. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu Minembwe aremeza yuko abarwanyi batwirwaneho bakoze operasiyo ikomeye cyane yo kwisubiza agace ka Puwezero. Habaye urugamba rukomeye, abarundi benshi cyane ndetse n'abasirikare ba Kongo bari baramaze kugota kariya gace ka Puwezero, ndetse igisirikare cya Kongo n'ubutegetsi bwa Kisekedi bari bamaze iminsi barimo kwigamba bavuga yuko bagomba kwisubiza ibice bikomeye mu Minembwe, gusa byabataye kuwa amazi. Amakuru yizewe aremeza yuko twirwaneho yamaze kuronka ramforu ikomeye cyane y'abandi barwanyi benshi kandi bakubise mu buryo bukomeye cyane abarundi. Abarundi batunguwe cyane muri kino gitondo cy'igenekerezo rya kane. Amakuru yizewe aremeza yuko imbaraga zikomeye zakubise abarundi na FARDC ku buryo nabo batunguwe n'imbaraga zikomeye bano barwanyi batwirwaneho bakoresheje. Igisirikare cya Kongo cyari kimaze iminsi kirimo gukoresha ibitero by'indege ndetse za drone kamikaze zagiye zitwika imihana y'abanyamurenge. Muri kano kanya turiko turavugana, abamenyesha makuru bo muri Kongo nabo bamaze kwemeza ko twirwaneho yamaze kwisubiza agace ka Puwezero. Ibimenyesha makuru bikomeye muri Kongo byamaze kwandika ko muri Puwezero abasirikare ba Kongo bayabangiye ingata. Abasirikare ba Kongo babonye urugamba rukomeye maze bazinga imirizo hagati y'amaguru yabo maze bayabangira ingata. Amakuru yizewe aremeza ko abasirikare ba Kongo bavanyemo akabo karenge nyuma yo kubona yuko intare za Sarambwe zamaramaje ndetse n'abarwanyi batwirwaneho bari barimo kurwana urugamba rukomeye. Twirwaneho n'abarwanyi ba M23 batanze isomo rikomeye cyane kuri FARDC n'abarundi. Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye muri teritwari ya Fizi, abarwanyi ba FARDC bahuye n'uruva gusenya. Abasirikare ba Kongo benshi bagiye baraswa barimo kwirukanka.
ndetse hari n'amakuru yizewe yemeza yuko abamayimayi nabo basubiranyemo na FARDC. Bano basirikare ba FARDC rero abamayimayi barabashinja yuko bataye urugamba bakirukanka. Hari abasirikare ba Kongo babarirwa mu macumi barashwe n'abamayimayi. Amakuru akemeza yuko umwuka wo kutumvikana urimo kwiyongera hagati y'abazarendo ndetse n'igisirikare cya Kongo. Abazarendo bashinja FARDC ko ari ibinebwe, ndetse abazarendo bakavuga yuko iyo urugamba rukomeye abasirikare ba Kongo bavanamo akabo karenge, ngo ni ibintu rero bituma umwanzi wabo ari we M23 yigarurira ibice bikomeye cyane. Ngo ni nako byagenze, FARDC yirukanse muri Puwezero maze twirwaneho na M23 bahita bacakira kariya gace. Nk'uko nabibabwiye rero, iyi mirwano yabereye hariya muri Puwezero ni imirwano ikomeye cyane yapfiriyemo abasirikare benshi b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi ibiziga byabo birandagaye ku misozi. Amakuru arimo kungeraho ndetse na za video ziteye ubwoba birerekana neza ibiziga byinshi by'abarundi. Hari za video ziteye ubwoba tudashobora gutangaza ku rubuga rwa YouTube. Video zerekana ibiziga byinshi by'abarundi. Ni video zerekana imirambo y'abarundi, bamwe bacitse imitwe ndetse abandi amasasu yagiye abatobora mu mitwe yabo. Muri za video turimo kuronka zivuye muri Puwezero biribonekeza ko abasirikare b'u Burundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare b'u Burundi bitaye kuri Songoye. Intare za Sarambwe zabashahuye mu buryo bukomeye. Ni nako kandi byagendekeye abasirikare ba Kongo ndetse n'abamayimayi bari barimo kubafasha muri iyi mirwano. Benshi cyane basize ubuzima bwabo muri Puwezero. Agace ka Puwezero kisasiye abarundi benshi, ndetse kano gace ka Puwezero kisasiye abasirikare benshi cyane ba Kongo n'abamayimayi. Muri iyi mirwano kandi yabereye muri kariya gace, ndabamenyesha ko intwaro nyinshi z'abarundi bazitaye maze bakirukanka. Ndasubiramwo, hari intwaro zikomeye cyane z'igisirikare cya Kongo n'abarundi zacakiwe n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe aremeza ko bya bitwaro bikomeye byakoreshwaga n'abarundi ndetse n'igisirikare cya Kongo byose intare za Sarambwe zamaze kubicakira. Ni igihombo gikomeye cyane kuri FARDC, ariko ku rundi ruhande ni intsinzi ndetse n'inyungu ikomeye cyane ku ruhande rwa twirwaneho n'abarwanyi ba M23. Muri kano kanya turiko turavugana rero, ndabamenyesha ko agace ka Puwezero karimo kugenzurwa na twirwaneho, ndetse amakuru yizewe akemeza yuko FARDC irimo gukimirana yirukanka, irimo guhunga. Twirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23 barimo kugenzura agace ka Puwezero nyuma y'iminsi igera kuri 4 imirwano irimo kubica bigacika mu minembwe. Amakuru yizewe arimo kungeraho aremeza ko ibyishimo ari byose mu minembwe, ndetse amakuru yizewe aremeza yuko abasirikare ba Kongo barimo kwirukanka kibuno mpamaguru. Abarundi ndetse na FARDC, intare za Sarambwe na twirwaneho barimo kubirukankaho babakubita umugenda. Barimo kubirukankana babarengeje mu misozi ya kure, aho bivugwa yuko intare za Sarambwe rwose zamaze gusekiriza agace ka Puwezero. Puwezero yamaze gutekana. Agace ka Puwezero kongeye kugarukamo amahoro nyuma y'iminsi igera kuri 4 ibintu birimo gucika. Mu gihe rero ibyishimo ndetse n'intsinzi ari byose muri Puwezero, ndabamenyesha ko mu kibaya cya Rusizi mu gace ka Sange hoho imirwano irimo kubica bigacika. Igisirikare cya Kongo n'abarundi bakomeje guhangana n'intare za Sarambwe mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu kibaya cya Rusizi.